Ayi umono kuwe wena, umono kuwe ngiyawesaba, umono kuwe. Usuhlulo ukungitshela nje ukuthi uKhuzani uza la kini kwaMchunu uzofika naseMatuba behamba namalonda noJumbo. Ngoba ubona ukuthi uKhuzani mayebona mina uzojabulela mina eyeke wena. Yini lo mmono ongaka welile ngempela awusakwazi ukuthi nina noKhuzani sizwana kanjani. Yini esikuhlula ukuthi ungitshele Magolide futhi kuzofika uKhuzani lapho. Yini umono ongaka? Ujika manje uzonkokoshelana neqhawe ukuthi thina senze njani njengoba ubhizi nje ubambana neqhawe wazi ukuthi kodwa yithi esibadala eqhaweni awuhlukane noKhuzani phansi. Wena ubusemdletsheni zolo lokhu jika manje uzonkokoshelana noKhuzani lapho uzoyikhalisa lapha manje usukwenza ukuthi uKhuzani awuyeke lento yakho le. Oh, wena uyahlanya wena lolu khokhothi lolu wena sunelwazana nothinki nje susangana nje ngaye. Hawu angumema ngakubhoba ngakumema wena Khuzani ngangimema uthi nje nibulawa umona akeni uyekeni lo mona mina noKhuzani sina 12 years sasana phula lo wodwa unyaka engithunjwe kuwo ngaye emdletsheni shuthi sina 11 years uma ngicabanga u11 years ungazala ini akusiyimpumelelo leyo ngiyahlanya sengicabanga ukuthi manje uKhuzani sesinambela nonke lento niba ngaka ngicela ukuhleka ngompungo sonini futhi uKhuzani mina ngisiwumlandeli wakhe ngumngani best friend manje ungayifanisi nami wawe bekujabulele kubonaphi. Oh nomona hayi wena uye kumona mani mina ngangengakhala umngani wami weminyaka esefika ekhaya ekuyisikhulu kaphela uKhuzani kwakumele ngikhale suke kujuleni lento inothando phakathi nanazilutho wawuphi wena 2014 osabhayisa le alimgube full sack. Uyabona nje ungixhaphaza wayona lento oyisho ukuthi mina ngimdala kangaka ungitshethi ngangisabhayiza ko-Alimgube. Ngangibhayiza pho alingangikuphi mina umgube ethi ukhamba lifuze imbezi ngoba lezo zinto lezi izinto ayeyicula kudala ubaba umgube nje ubuzothi ngangibhayiza ko-Alimgube mina. Usungkonkoshela iqhawe lapho uyasicabangela kodwa thina kahlehle uyacabanga ukuthi uKhuzani eqala endimeni uqale kuthini. Wawukuphi nje wena sigijima noKhuzani thina sihamba yonke imicimbi eqala nqa ukufika endimeni komculo wamaskandi ngoba wena ufika izolo wena sekukhona oParis la ngesikhathi somsindo oParis noGush kwayima kuvelela wena kuKhuzani. Wawukuphi wena ngo2011 wawukuphi ngoba manje usuzenza umlandelo omkhulu so unkonkoshela uKhuzani uthe ngqi manje uyakhala manje uyayikhalisa manje samuntu ongathi ubona nje uNkulunkulu wakho wasemhlabeni. Qhubeka nje nokusenza ilima lapha kuma Blue Nation. Qhubeka nje wena nokusenza ilima. Ngongcono into engiyithanda nomfweni uyakubuka. Nomfweni ushilo nje ukuthi uyayibuka yonke ingqondo yakho ngoba khona ukopho olele kulona. Khona nje umqondo lele kiwo wena. Useyizingovolana nini usikhinkili kade kusiza sikucampaign sikhishi lakho la sikulekelela sikuxhasa la sikulethela zonke izinto. Sizama ukuthi sikhombise ubuntu kuwena. Wena uKhuzani mayeza la usakwazi ukusitshela thini but Magolide kuze uKhuzani la. Hlulwa ukusho nje leyo nto leyo. Sohlulwa yilokho wena. Baze bekubona ama Blue Nation wena. Izwa nje unyaka wodwa izwana nje uzuyibona thunjani ubuthunjwe ubani ngoba wena uyathatheka wena ubuthathekile waya kule lapha kulo yamcimbi obumkhulu wokukaka SK usuzothi manje ubuthunjiwe ubusuthunjwe emaneni singaze sizwe uma usubona usudlulile umcimbi kaMthandeni usuyabuya manje uzoyikhalisa la usuzothetha no 12 years 12 years wawukuphi wena uKhuzani eqala ukucula. Wawuwathi uthunjwe ubani uthunjwelwe nobuwo wahamba wayohlala ngamagama ethu lapha emdletsheni fika wasingcolisa wenza lobucoki bakeni. Awuhlwane phansi nendaba phuma nje uphele endabeni yama Blue Nation wena weleli phuma nje ungaphinde nje ukhuluma into ethinta indlamlenze mawuthanda nje ukuthi siqhubeke nokuzwana ungaphinde nje uthinta into ethinta uKhuzani lokhu uyikhalisa ungicasula awazi uyikhalisa uyikhalisana. Casuleke kami sobamba uKhuzani lapho ngidine nje kabi le nto le phuma nje endabeni yaKhuzani qhubeke nalokho obusunokuthunjwa wakho lokho obusithunjwe khona. Ungalo neqiniso izinto eziningi engenze ngidalule kuwe zakhe uKhuzani mina ungumsika ukuthi umngani wena noma ungagijima naye ngo2003
anginamsebenzi kade ogijimela ukuthi naye mfanele sikhake nini umuntu uma umthanda tulinde ukuthi manje sekufanele uma umlandela sekufanele manje abe sicasela sakho nitakiwe nini yimi umngani wakhe yebo umngani wakhe nina ningabalanje qhubekani nimlandele kanti nimlandela kangakanye nifune semakini niyahlanya nina yini phorakele ecaweni ayumona ayiwena unomona wakudala oyikuzace kangakathi ungakhulupani ucinga uSack phela ngimkhulu kuye ngimkhulu enhlizweni yakhe ngizoze nikhunga ikale awusuke abathunula iqhawe abantu abaningi mina ngenkandla sengokwakha khona umuntu manje ngishiye khishilana enkandla lohlala lesibushibehlo odumo bangithanda kabi amasimbo namagolide mali aluyofanele nje